Ndugu zangu wote mliojaliwa kufika mahali hapa, tunahitaji kusema na nyie kidogo kupitia ujumbe huu. Tuambie kwamba safari yetu ni ngumu, ni ngumu mno. Tunahitaji kuvumilia, tunahitaji kujipa moyo. Tunayokutana nayo katika safari ni mengi, ni makubwa. Mengine yanatukatisha tamaa, mengine yanatuvunja moyo, lakini niwaambie kwamba asiwepo hata mmoja ukata tamaa, maana hata maneno ya Mungu yanasema kwamba duniani mnayo dhiki. O wapendwa, tuvumilie, tuvumilie yatupatayo katika ulimwengu. Tuvumilie, tumalize, tumalize. Sikiliza ndugu yangu, ni kweli inawezekana unafiwa kila mwaka, inawezekana unateswa na magonjwa, inawezekana umaskini umekuwa changamoto kwako, inawezekana mama tangu unaolewa hujawahi kupata mtoto, na hata ukibeba mimba zinaharibika. Lakini jipe moyo, maana hata Hana alivumilia. Vumilia ndugu yangu. Mama yule Hana alivumilia katika utasa, alimwomba Bwana, alivumilia kwa kuvumilia. Na wewe vumilia ndugu yangu.